spet smo nazaj, ne? Mislim, da je skrajni čas, da se vrne nazaj. Dobrodošli v Izoli. Gledajte, ta sončni zahod in ta pomol okusov je odlična ideja. Mislim, pogledajte še muzika zdrava, mislim, neverjetno. Najeli smo se, napili smo se. Te školjke sam sad probala prvi put, jako mi se sviđaju. Full cute. Najboljše, kar je, da je za vse okuse, za vse generacije. Seveda je lepo spet občutiti ta ribiški praznik, kot smo ga doživeli vedno. Da sem zelo vesel. Pripeljal sem se pa direkt iz Gradca sem. Ja, vsako leto, to je nujno, to je treba res. In kup turistov. Super kaj. Važno, da je ljudi. Dosti je turistov, polna Izola. Po dolgem času je lepo videti toliko ljudi na kupu, evo. Skratka, ful je fajn, res top je, top shit je. Naj traja. Izola ima dušo in najlepše mesto ne samo v Sloveniji, na svetu. To je naš glavni praznik in to je to, evo ga. Nisi Izolančan, ne znaš na ribiški.